turabikuriza hano kuri GMPT, kuko uri kubona ko kubikuriza kuri PayPal navuze ko bakata iyo ubikuje amadolari 20 bakatamo 2 n'igice. uri kubona ko dufiteho amadolari 21. ni ibintu bigaragara neza cyane. tugiye kuza hano kuri request pay out. Okay, baradusaba wallet address, uraza iyi ngiyi ya GMPT reward ndetse network ya BSCC Binance Smart Chain. ukore copy, ukimara gukora copy ugaruke hano muri website upastingemo iriya wallet address, uhite uza kuri confirm payout, hanyuma bahita bohereza verification code, 6 digit verification code muri Gmail. ikintu dukora, turaza muri Gmail tugakora refresh, bahita baduha iyi email, tukaza tugakora copy y'iyi 6 digit verification code. twamara kuyikorera copy tugahita tugaruka hano tugafataho long press, tugakora kuri paste, tugahita dukora kuri verify. Okay, murabona yuko nitumara kwiyandikisha turi buhabwe amadolari 3 y'ikazi cyangwa se nka gift. noneho rero ngiye kubereka uburyo muri bwiyandikisha mwahangaha kugira ngo mubashe kuba mwatangira gukoreramo amafaranga. ariko nanone ugomba kumenya yuko nudakoresha link iri muri description ntago uri bubashe kuba wabona ano madolari 3. kugira ngo ukorere amafaranga muri ino application bigusaba kuba washaringa internet yawe. hanyuma rero iyo usharinze internet ugasharinga byibura megabyte zigera kuri 5, ubasha kuba wakorera hari point uhabwa. hanyuma rero iyo usharinze megabyte zawe byibura ukabasha kuba washaringa megabyte zigera kuri 5, uraza ahangaha kuri kano gaseke, ukaza ugakanda ahangaha kuri open lucky pod. iyo umaze gukanda kuri open lucky pod uraza ukongera ugakanda ahangaha kuri open lucky pod. ahangaha murabona yuko twebwe megabyte 5 tumaze kuzisharinga, niyo mpamvu agaseke kacu twemereye kuba twagakoraho tugakanda kuri open lucky pod. hanyuma rero ahangaha bahita baguhereza point 10. buri uko usharinze megabyte 5 uhabwa point 10. izi achievement nizo zituma ugenda uclaiminga point nyinshi. tuvuge niba uri kuri achievement ya mbere ariyo yingiyi Loki, ahangaha buri uko usharinze megabyte 5 ukaza ugakanda ahangaha kuri kano gaseke baguhereza point 10. mu gihe umuntu uri kuri no achievement ya Buzz Master, ahangaha we abashobora gukorera point cyangwa se credit 500. hano bavuga yuko ari credit. izi credit rero nizo n'ubundi ugenda ubasha kuba wabatamo n'ubundi USDT. urabona ahangaha hari indi achievement yitwa Buzz B. ahangaha kuri no achievement hoho bigusaba byibura kuba umaze gusharinga gigabyte 1. credit 20,000 zingana n'amadolari 20. minimum withdraw ni amadolari 20. urabona yuko dufiteho amadolari 3 n'amadolari 20 tugomba kuba dufite kugira ngo tubikuze. uno murongo wa hano iyo wuzuye ushobora kuba wabikuza. kugira ngo wiyandikishe urareba link iri muri description y'iyi video no muri comment. iyo link uraza kuyifungura, numara gufungura iyo link uraza kugera kuri page imeze gutya. numara kugera kuri no page uraza gukanda ahangaha kuri accept all. aya madolari 3 uri kubona batanga bayahereza umuntu wese wakoresheje link, kandi iyo link yamaze kuyikandaho agakurikiza zino step ndi kukwereka. iyo umaze kugera ahangaha ukanda kuri accept invite. impamvu ugomba gukanda kuri accept invite ni ukugira ngo ubashe kuba wahabwa aya madolari 3. iyo umaze gukanda kuri accept invite ahangaha usangamo invitation code y'umuntu wagutumiye. iyo invitation code uyigumishamo, uraza ahangaha kuri email address ugashyiramo email yawe ukeneye gukoresha wiyandikisha. warangiza ahangaha kuri create password ugacreatinga password iri strong. iyo urangije gushyiramo email washyizemo na password uraza ugahita ukanda ahangaha kuri continue with email. iyo umaze kwiyandikisha step ya kabiri bikurikiyeho ni ukudownloading application.
Kugira ngo downloading application uraza ugakanda ahangaha kuri download for Android. Iyo umaze gukanda kuri download for Android uraza ugakanda ahangaha kuri download anyway. Application yawe iyo imaze kuba downloaded uraza ugakanda ahangaha kuri open. Iyo urangije gukanda kuri open uraza ugakanda ahangaha kuri no application ya Handgain. Hano uzakanda kuri settings, nugera ahangaha ukande kuri allow from this source. Numara gufungura kariya kantu uzagaruka muri ya website, hanyuma numara kugaruka muri ya website ukande kuri utwo turongo dutatu. Imaze gukanda ku turongo dutatu uramanuka hasi ukaza kuri downloads. Kuri downloads niho urebera ya application umaze kudownloading. Hanyuma rero uzaza wongere ukande kuri Handgain app. Nudafungura iriya button nkweretse ntago bizakunda. Nugera ahangaha uzakanda kuri agree terms and condition. Numara kwemeza amategeko n'amabwiriza ahangaha uzakanda kuri skip introduction. Nugera ahangaha uzakanda kuri done, uzaba umaze kwiyandikisha. Setting nkweretse ugomba gufungura, ugomba kuyifungura nibwo application izaba installed. Nugera ahangaha uzakanda kuri disable battery optimization. Mbere yo gutangira gukoresha iyi application ugomba kubanza kureba video nabanjije gukora ivuga kuri no application. Ahangaha rero uzakora login muri no application. Numara gukora login ahangaha uzahita ukonfaminga email yawe ibe verified. Uzakanda kuri confirm email, ujye muri inbox urebe email bohereje. Hanyuma rero numara kureba iyo email uzayifungura. Reka tujye muri Gmail yacu turebe ubutumwa bwoherejwe na Handgain team. Nitumara gufungura ubwo butumwa turamanuka dukande ahangaha kuri confirm your email. Iyo ukanze kuri confirm your email bagusubiza kuri Handgain. Ahangaha bamaze kuverifyinga email yawe byose byarangiye. Muri iyi website iyo utumiye umuntu akiyandikisha byonyine uhita uhabwa $3 nta kindi kintu akoze. Hanyuma uwo muntu iyo abashije kuba yabikuza wongerwa andi $5. Birumvikana yuko umuntu umwe umutumiye wamukoreraho $8 agera ku 8. Numara kwiyandikisha uzaza ukande ahangaha kuri claim reward kugira ngo ubashe kuba waherezwa ibihembo bigiye bitandukanye. Numara gukanda kuri claim reward uzaza ukande ahangaha kuri OK.